E to se fulu pa se le va alele mai Australia o le asolulu. Aso sfuluiva Januari lua o lua lea na mawaisia mol COVID-19 ma faata mai le sui o komite o me tupu fa'afose i le New York po le National Emergency Operation Committee. To se fulu ma ua mau o COVID-19 o lato lea fia i motometi mai o le laititi o tangata wa fia suta sinasina ya tangata pite matua e ono sutoto sama le matua tangata wa fia e anga vaa i tupupui ma o fai lata uina fo o mai e uma ma fai o lato tupupui. O le fionga le pale mia sau whaapito fia me Naomi Mataafa na sau noa whaapito i le pale mene i le fiafio le stofi lua se fulo Januari le taunu unga o le lipotia le New York. I le taunu umai ai i le malai vaalele ana nafi, sa whaia umai suenga tests. Ale pasese, a le itu ina atu i nofuanga o loo wha nofo e se ai. Petai o ana pō, sa mai ai o na whaatino le sa ilinga o nei suenga, mai lo ai e toa se fulu. I latou e positive, a latou suenga i le COVID-19. O lona winga ua fia i latou nei i le siama. Peitai, o le sivaenga to tele o le pasese e negative uma a latou suenga. I le teimi nei, ua fase e uma atu i latou nei e se fulu, I le nofoanga whaapitoa mo le whaanofa esea I matotua e mataitui nai. Ua mai a foi ona sa ilia I latou sa sili ona lata I ai latou nei, mai e toa iwa. Close contacts ua whaase I le whale mai whale olo e mataitu wai. E o mai le taimi nei e le ai ni a unga o alia I mai I ai latou umanei. Ua mai a foi ona tofi, le au whainga aduenga o alii matamai tai fo mai, matausi soi fua. E matai tuina I latou ua alia I mai ai le siama, mo le luas fulutasi yaso. Ona o le tūlanga I le pui a pea o le atunuu mai le nei wha mai, ai mai se ai le alia I mai o le nei tūlanga inisi o le pasese na taunu mai ana nafi. Ua manatu ai le kapeneta, ina ia tolo le malanga na fuafua mai I New Zealand I le asto nai nei. O afianga o la ngona I lunga of sota inga televabave po le social media, wo o tuai I le pale mene a Samoa, le tatalo le faipule o le tu malo nganga I fomaunga numero tasi, le fionga fai malo toa kika Stars, isip sosoani e tau fiaina fa le tonu, wa afiai le nofo le leio a inga. Talu mai lava la tau sanga e mamafa pe lava I loska mafaufau e le kulanga lea e ka fiaku. Po lea se awala kako ke mawhai on kako ngā lue whakasiai. Inga ia kako kau mawhai e fo ia le kulanga e pei o ngā waiai le femisa I o kako a inga mau kako kangaka ai meise ia kungu I fafu. O ngai pewe o ngā whaafonga I ei mua I whamakalanga se ma whek awea I mga. Au ka mga au ka ika. O le mea ke whaangonga makua o wale maka ngā o le nganga ua whemisa I eilu kako wa kungu, le kako wa kungu, ia kungu I whafu. Whaapenga ma kako I ngei. Pe iei se awala kako ke kilo whakasi iai. E kaufo I ai le ngei whaafika uli. Mo kwa le whekau I lawa I le kako angangu, le whaafenga iai o mākua ma whaangau o le whakapui o le kama malong kua whinge ma kulanga whapenga o ngā kako wangai le iai. Inga ia koe whaafo I mai kai pea o ngā whairo fo I sangwanga sui lea, kai piwhe o ka ika ia. Ia, ala ukalanga whaiaku I ho ua inga ngā whaiki o mai ma kua inga fo ka ika la sanga ngofua inga ke wa ia kua u whapea ala. Ya pala ka kalanga wai senga ko wakoli o ko poko ali.
whaonga o ko kako makua, ngā ko waku ko leai. Le o ngofo o ko ngai ko ke mala mai I me o lo kupu. Ai, o se kakalo ngā male, kako ngā lue whakasi pe iai se awala. Ia pe, o au ia o ke Vili iai vai ngawa mamafa I fo kulou le nganga, ngala mamafa I fo kulou nguku kulou, lau whionga le whakalau ke whakulou. Ai, ko ul ko a miola, awalanga o koe vai sisi o kou inge, ako wa mai amen kou kupe ko ke ngofo I whalkal malo, o hige wa ki ngā le loko, ki ngā le mawhau, ma I mawai maloka kaimi, ele misa anga le wa whaingei, o ngā o kala se ma kala whea vea. E ui ina ele I whaamao nia le kāpeneta le toe whai o le mlai wale le whangalii. Ai, o lo tutu whaatasi I nei le minista o company wale le atinu u Wayne sa o yalo, ma le minista o ngā ruenga, le whio ngā olo a fua fiti wa ai e tāpena le nei wha moe moe. Ina mo ki mua le whaasona I really got to do my kāpeneta. That is my idea. Kalau whangalii. Ia ai kong proses masani ko de yon pan yang tapi. Ole malama alele le whangalii le sia manoa sa whaingo fie ona au mai fuala au whaasaina I le tunu. E kusara vale I whangalii ma ki awea ma I fo I mere ili. O ke waisina mai I ka whape o kupuida le kanga so ko o entry ports na ole e ongo ora le mele ele ole kuna ka ole monitoring customers ola ko se le Mla vale le whangalii leanga ku whape e pupu ko le ngi mo li whape whionga I whamali inga ngā mana ongol mla vale le. Ia ua mangkua fo I le whakula ngā taimi ho I e whaonga I le airport wha. Ia o le mea ngā whaapea mai le o maua le o ni e tau mai ia. Ora he maua mo mai le 14 hours. But le si wha I le kure a kure wha talo wha. Ia wha le langa le mo whai o ngai le o maua le o ia au le mawhainga whai o I whangarik. O le mea sa kaunga ngā whaadere kutere ngā o tia mea. Koe explain te whangarik. Ai rau ki kiro, I can extend it. Ngā I te mare whanga. O te whaabridge koe le ngā whaamafo. Ia le whangarik. Ia o mai le school mari miri o ngā ngā rikuana. A whai e wawe se mana onga o iai ia tatala whangalii o lono winga ele o se kaimila ka mai e whakele iai. Ia ole mea la mga o mia wawe. E mga o mia wawe la wale koe te kalo whangalii. E te kūranga la leo wale o kakikira. Te kira e whainga maro ke nini I le koe whai e ka kōpong locally le economy mai le e o fo I no o whaikusinisi so whai mai. E mese la I kuila. O sa o kuira le wa ma e sisi la malo o le ka ko fa na business o ma o le ka ko ke sa ma le bu ma ko ke ama o le na wo I le o na lo fa ni ma ka e mi se la ka ko ni o le o ke ri o ka sa mai ka ko sisi o sa o ala sa maria mai ka ko de mala la e lo ya ku sa ma le ko ma sto ya o si vai sa ke ya si se ko sa mo ko ma en ka ku ni uma e ai la de umi de na ka ku le ai fa ia ke o mo ski si si o ya di a le wo tu si ma ia ka ma ai e ia fa ia ko ia ko la ko fa taxi me o pe na o fa le lo ya o mai mawhawhaua ngā ai o le waku e le ka pe lo pakata ni ka mo la I o e I mawhawhaua mamaka ngā lua ngau koe o mai
E se awa tua ia iona ave tonu ile kapeneta la fa moe awafe ave tonu. Asa como se vai ter na calçana nele. O mare foi sa pofu o dele foi ao meio ali. Escala moca vai na don vai. E assim na pofu o mare era uma a maioria foi de sacana. Ai de capinha para mim uma capinha que ela com cara foi fazendo tudo. Eu uma molona eu falei ia maamakai no ong kapinga ia kulanga ngai fuala ilunga de io en panima mata O tausanga ina nei el fai pule o le tumalo faleata fa. E sunga ale vena ale ia fa o popo se isi tumalo fau i totono faleata ma fa aingoa ia faleata 5. O fa maumaunga na fa vai ia ili tausanga le atamari i pole fai pule le nei. O le a fa i o tangata fa mawina ele tusinga ingoa talua i nei ele malo. I whanua ia i tua mua uta. Ma le lua se lau walu sfulu eka lea estate a Retzlaff, leo a makang whaakau. Leo wa no fo ia nei e le pa ia mal mamalu o leo tua waa mai a lea tunu. Aol tato tu la fono fo i leo o iene. Wa e anga waa e te pālota i le mea te no foi. Ma lau ai aku i le tusingai noa leo wa koto ama vai atu nei. Ia ila tau lea e o lea ono pālota, il pālota leo le lua afe lua sfulu ono. A fai e sao le whatulanga ina lea. O longo winga ko kiki ongo afe le lola le kumalonge o whaleaka ngumela. Wha. Ono le to tele o le tumalo. O lau talo la ele nei tai au. Il malo. A fai o le a to eftu nai le toa oio whainga palota. Ia, se si silane el ta sanga nei tu maro. Whaleata numera wha, saina, koa mua, le kulua sa kumwhongo. Whaleaka ngumela 5 pe atu sai, o sa funge, pui paa, mauku mawava. Ia, takia ku inga. E whautautanga lau fionga ele Minsta. Ia, e whapefo ile tātou whainga malo ua tūlai mai nei. O Samoa Entertainment TV mai apia, sfa o poponga i le aswa tai ao, i le alofa o le atua e wha soifua ia.